Staro sajmište je naziv za nekadašnji prostor Beogradskog sajma, koji je zvanično otvoren 11. septembra 1937. godine. Sajamski kompleks je osmišljen i realizovan kao reprezentativan sajamski prostor, koji je trebalo da pokaže ekonomske ambicije mlade evropske kraljevine. A može se smatrati i arhitektonskom najavom budućeg Novog Beograda, jer je bio prva građevina sa leve strane reke Save. Drugi svetski rat bio je najveći rat koji je ikada vođen. U svim ratovima se ubija i razara, ali ovaj rat je u našu zemlju doneo najtragičniji i najužasniji način za uništavanje života. Ubijanje naroda do potpunog istrebljenja. Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Srbima i Romima, koje su sprovodili nacisti, fašisti i hrvatske ustaše, predstavlja najveće moralno posrnuće ljudskog roda, jer su zlikovci čitave narode tretirali kao niži oblik postojanja. Adolf Hitler je u avgustu 1941. godine naredio Wehrmachtu da krene u suzbijanje ustanka na prostoru okupirane Jugoslavije. Tokom jeseni te godine, pripadnici Wehrmachta streljali su od 25 do 30 hiljada civila. Među žrtvama bilo je više od 6.000 odraslih jevrejskih i romskih muškaraca. Da. Evo, radim neki film dokumentarni. Pa o jednoj jevrejskoj devojci. Zove se Hilda Dajč. Ma, užas. Ajde, zvaću te posle. Ajde. Rukovodeća uloga u rešavanju jevrejskog pitanja pripadala je Gestapou. Gestapo je izdavao naloge domaćim vlastima i kontrolisao njihov rad. Progon i likvidaciju Jevreja pratila je nametljiva propagandna kampanja. Okupaciona uprava je, u nameri da internira jevrejske žene, decu i starce, za potrebe logora preuredila paviljone Beogradskog sajmišta. Vlasti nezavisne države Hrvatske, na čijoj se teritoriji nalazio logor Sajmište, zahtevale su da u logoru ne bude srpskih čuvara i policajaca i da se logor mora snabdevati iz Beograda. Tokom leta i jeseni 1941. većina odraslih muškaraca i Jevreja je streljana.
Početkom decembra iste godine Nemci su naredili jevrejskim ženama, deci i starijima da dođu ispred sedišta specijalne policije u ulici Georgea Washingtona broj 23. Odvedeni su u logor na Sajmištu. Nisam morala da se pojavim pred specijalnom policijom, zato što je moj otac bio funkcioner predstavništva Jevreja. Ali ipak sam otišla u Georgea Washingtona broj 23. Htela sam da pomognem bolesnima i nemoćnima i stavila sam se na raspolaganje kao medicinska sestra. Tako sam i dospela u logor. Ona je tamo napisala 4 pisma preko kojih mi danas imamo uvid u dešavanja u logoru. Prva 3 pisma čuvaju se u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu, a 4. se nalazi u Istorijskom arhivu Beograda. Hilda Dajč je rođena 1922. godine u Beču, u aškenatskoj porodici. Nešto kasnije njena porodica se preselila u Beograd. Završila je Beogradsku žensku gimnaziju. Maturirala je kao jedna od najboljih u generaciji, a zatim je upisala i arhitektonski fakultet. Družila se sa Nadom Novak i Mirjanom Petrović. I njima je i pisala iz logora. Nado, draga moja, sutra ujutru polazim u logor. Mene niko neće naterati, ja ne čekam na poziv. Moji su protivni mojoj odluci, ali ja mislim da ćeš me barem ti razumeti. Ima toliko ljudi kojima je potrebna pomoć, da ja moram, po nalogu svoje savesti, da pređem preko sentimentalnih razloga u vezi sa porodicom i kućom i da se potpuno stavim u službu drugih. Po dopremanju u logor, jevrejske žene i deca smešteni su u velike izložbene paviljone. Za svaki i najmanji prekršaj pravila sledila je surova kazna. Komanda logora zatočenike je držala u punoj izolaciji, a kontakt sa spoljnim svetom najstrože je kažnjavan. Ali pisma su stizala. Ustajalo se u 5 sati ujutru, na zvuk trube. Iz pretrpanih ležajeva morali su svi da ustanu, iako je bilo puno bolesnih i nemoćnih i male dece. Stražari bi sve zatočenike isterali napolje, bez obzira na vremenske prilike. I svako je morao sam da ide po hranu za koju se čekalo u redu. Pa čak i oni koji su teško bolesni. Hrana je bila nikakva i deljena je u prisustvu Nemaca koji su pritom logorašima upućivali najpogrdnije reči. Kanalizacija u logoru nije bila regulisana. Higijena zatočenika bila je u užasnom stanju, a na kupanje su odlazili samo oni kod kojih se u logorskoj bolnici našle vaši. Zbog teških uslova života u logoru raširile su se i razne bolesti. Najčešće su bile bolesti disajnih organa
izazvane hladnoćom i iscrpljenošću zbog pothranjenosti. Nepodnošljivi uslovi života, stalna ponižavanja i maltretiranja, svakodnevno umiranje i teška neizvesnost pogubno su uticali na psihu zatočenika. Mirjana, draga, ovde sada ima 2000 žena i dece. Skoro 100 odojčadi za koje ne može ni mleko da se kuva jer nema ogreva. Čitam Hajnea i on mi prija. Imamo klozet udaljen pola kilometra. I to za 15 osoba na jedan put. Do 4 sata smo dobili samo malo kupusa. Ležim na samo malo slame. A deca su sa sviju strana i svetlost gori cele noći. I svaki čas nas zovu na zbor i sve prestupe strogo kažnjavaju. I stalno viču na nas. Idiotiše sa u bande. Nado, zlatna moja, ovde je tako... Ne znam ni kako da ga okarakterišem. Jednom reči, jedna velika štala za 5000 i više ljudi. Bez zida, bez ograde, sve u istoj odaji. Pojedinosti ovog čarobnog zamka sam opisala Mirjani, pa mi se ne da ponavljam. Dobijamo ili doručak ili večeru, i to uz najpogrdnije reči. Sreća pa čoveku prođe apetit, pa i nije gladan. Danas sam ušišala 15 vašljivaca i namazala ih. Posle sam ispekla ruke do laktova krezolom, ali ipak je posao nekoristan. Jer kada završim sa drugom partijom, prva će biti opet vašljiva. Mila moja, već smo tu skoro 9 nedelja i još sam pomalo pismena, još umem pomalo da mislim. Svako veče, bez izuzetka, čitam tvoja i Nadina pisma i to mi je jedini trenutak kada sam nešto drugo, a ne samo logorašica. Robija je zlato prema ovome. Mi ni ne znamo zašto, ni na koliko smo osuđeni. Sve na svetu je divno, čak i najbednija egzistencija van logora. A ovo je inkarnacija sviju zala. Blizu smo sveta, a tako udaljeni od svih. Ni sa kim nemamo veze. Život svakog pojedinca napolju teče kao da se pola kilometra dalje ne odigrava klanica 6000 nevinih. Početkom aprila 1942. godine komandant logora Andorfer zatočenim Jevrejima saopštio je da počinje njihovo prebacivanje u Poljsku. Andorfer je čak sastavio i podelio im izmišljena pravila novog logora. Ishrana zatočenika postala je nešto bolje i raznovrsnija, a komandant logora trebovao je za njih i neke stvari kao što su cigarete i naočare. Obmana je bila toliko uverljiva da su se zatočenici dobrovoljno javljali za odlazak. Prodavali su im nadu. Promena je bila uočljiva. Vozač velikog zatvorenog kamiona sakupljao je decu oko sebe, milovao ih, uzimao ih u naručje i delio im bombone. Deca su ga volela. Kakve li namere imaju sa nama?
U stalnoj smo napetosti. Hoće li nas streljati, dići u vazduh, transportovati u Poljsku? To je sve sporedno. Sadašnjost samo treba preskočiti. Nije nimalo prijatna. Nimalo. Ja ipak nisam takav nejunak kao što bi po ovome mogla da sudiš. Meni ništa više nije odvratno, ni moj prljavi posao. Sve bi se moglo, samo kad bi se znalo ono što se ne može saznati. Kada će se otvoriti kapije milosti? Šef 4. odeljenja Gestapoa, SS general Heinrich Miller, uputio je zapovedniku službe bezbednosti u Srbiji, Emanuelu Šeferu, telegram o sprovođenju jevrejske operacije u Srbiji. Obavestio ga je da su u Beogradu upućena 2 SS podoficira, Getz i Majer. Oni će voziti jedan specijalan kamion marke Zaurer, a po dolasku izložit će mu svoj posebni zadatak. U avgustu 1941. godine, u blizini Minska, Himmler je prisustvovao jednom masovnom streljanju. Kada je video da se neke streljane žrtve, a među njima i žene, još uvek miču u jamama, njemu je pozlilo. Po povratku u Berlin, Himmler je naredio da se pronađe humaniji način ubijanja. Zato je smišljena dušegupka. Ne samo zbog efikasnosti, već da egzekutori ne bi imali psihičkih problema. Sada je 2:30. Dežuram celu noć u ambulanti. U paviljonu kašlju u horu i čuje se kloparanje kiše sa krova. Mirjana moja draga, mi smo roblje zarobljeno. Mnogo manje još od toga. Mi nismo nikoliko gubavci. Mi smo jedna prezrena i gladna horda. A kad i pored toga čovek ugleda malo života, a to si ti, oseti toliko novih životnih sokova da struje u njemu. Kako mi je tek tada teško. Gaswagen, kamion ubica ili dušegupka je specijalno vozilo namenjeno za gušenje ljudi, koje su nacisti koristili za masovna ubistva tokom Holokausta. Žrtve su gušene u hermetički zatvorenoj unutrašnjosti kamiona, tako što bi se izduvni gasovi sprovodili u nju. Kada je usavršena tehnologija mnogo efikasnijih gasnih komora, nacisti su prestali sa korišćenjem dušegupki. Logoraši su u grupama od 50 do 100 ljudi vozili dušegupkom do masovne grobnice u Jajincima. SS-ovci su govorili zatvorenicima da ih vode na železničku stanicu u Zemunu, odakle će biti prevezeni u Poljsku na rad u drugi logor. A u stvari, vozili su ih u smrt. Posle prelaska mosta na Savi, kamion bi se zaustavljao, a jedan od dvojice vojnika bi izašao i povezao kraj cevi auspuha sa unutrašnjošću kabine, gde su bili logoraši. Nakon toga, kamion bi nastavljao put do Jajinaca, gde su leševe ugušenih logoraša bacali u jednu ogromnu jamu. Za zatrpavanje su bili zaduženi srpski zatvorenici iz logora Banjica. Njihovi leševi spaljeni su u nemačkoj akciji uništavanja tragova zločina u jesen i zimu 1943. i 1944. godine. Još kao dete bojala sam se da me ne zakopaju živu. I ovo je neka vrsta prividne smrti. Hoće li posle smrti biti nekog vaskrsenja? Nisam nikad toliko mislila na vas dve kao sada. Stalno razgovaram sa vama i želim da vas vidim, jer ste vi za mene onaj izgubljeni raj.
Ljubi vas vaša logorka. Završila sam 4. pismo. I sada čekam. Dogodit će se ono što se ne može izbeći. Ono što se dogodilo svima u ovom logoru. Mislim da dolaze po mene. Tačan datum smrti Hilde Dajč i njene porodice nije poznat. Ali se sigurno zna da je ubijena u gasnom kamionu. Zajedno sa preko 6.000 drugih ljudi. U periodu između marta i maja 1942.